Kay samakuy diapi invitaygi kuska kicharinanchikta kay libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Maypi ninkay hinata. Chayrayku, hermanos, reparakuychis, imaynachus kaskaygichikta, Dios wahlla sasuygichik, aychaman hinaqa mana yachayniyuqchu kaygichik, manataq atiniyuqchu nitaq sumaq familiamantachu. Kaypi apóstol Pablo rikuchiwanchik, reparakuychis, imaynaka san kawsayniykichis, qan kawsasaykichikchu vocación manhina, imataq vocación ri Diospaq wahllasqan, imaynata apóstol Pablota wahllarqa Diosninchik tata, pay apananpaq, predikananpaq qillqasqanta. Kay tiempo noqanchiktapis wahlawanchik munasqa kuyamasi, evangeliumta apanapaq, predikanapaq, imaynata ruwarqa apóstol Pablo. Mana chayllachu, manchayk'ami wasanchik kaypi nispa, reparakuychis qankunaqa imaynaka san kawsaynikichik, wakinkunasta profetasta wahyarqa, wakinkunasta yachachista, wakinkunastataq pastorta. Qan niwaqkunandia mana noqa chaykikinchu kani, pero Diospaq wawan kayki, qantapis wahlasuyki munasqa kuyamasi, o vacacionasaykichu, o samakusaykichu watantinta mana nimata ruwaspa nisaypa. Pero kunan Dios wahlasasuyki, imataqan kutichiyki munasqa kuyamasi. Ama qunqaychu, Dios tata wahlawanchik evangeliumta apananpaq. Ama qunqaychu kunandia, conectakuy iglesiaykiman, conectakuy o ritukuy medidas de bioseguridad apaspa, uyarimuy imatachus niwanchik, Diosninchik tata kay pastor Joel Flores Siminpi. Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia.